waaqayyo sana eebbisu Amiin. waaqayyo sana jiraachisu Amiin. barmoota duratti barmoota gaarii nu barsiisanii abiy wanni harroobtu jiru sirrimatti nu barsiisanii kanaafuu jabaachuun nurra jira amantaa keenya eeguun nurra jira wal jaalachuun nurra jira wal kabajuun nurra jira hoonu wal kabajne hoonu wal jaalanne waaqayyo nu jaalata hoona gaan jaalalaan waliin jiraanne waaqayyo wal nu jajjiitti argama nu jaalata jechaadha kanaafuu jaalalaan wal kabajaan jiraachuu nu barbaachisa waaqayyo jaalachuun nurra jira amantaa keenya eeguun nurra jira amantaa keenya abbootiin keenya akaakileewwan keenya haadholiiwwan keenya amantaa tana eeganii nutti dabarsanii nus immoo akkuma abbootiiwwan keenyaa sanitti haadholiiwwan keenyaa sanitti amantaa keenya eegnee ijoolleetti itti dabarsuu nu barbaachisa yoo kana goone egaa adaraa nutti kenname san nus akkasumatti ijoolleetti itti dabarsinee hin gaafatamnu jecha kanaafuu abbootiiwwan keenyaan turani nama waaqayyo turani nama waaqayyo sodaatanii isaan turani waaqayyo isaan waliin tureeyyuu nus immoo akkuma isaanii sanitti nama waaqayyo ta'u waaqayyo sodaachuu wal kabajuu nu barbaachisa jechafan kanaafuu waaqayyo akkanatti nu baay'isee walitti nu qabee asitti argamuu keenya kuni nu waan guddaadha waggaa akkanatti baay'anne kana immoo waaqayyo immoo nu jaalata waaqayyo nutti gammadaa jecha kanaafuu kanumaan jaalalaan wal kabajaan waliin jiraachuu sin barbaachisa waaqayyo akka nu jaalatu waaqayyo akka sin jaalatu wal jaaladha sinis wal kabajaa jaalalaan bataskaana tana hordofuu sinirra jira amantaa keessanii eegdanii jiraachuu sinirra jechuufani baay'ina wanna isinii jedhu jiru duratti sirrumatti nu barsiisan duratti sori kanaafuu amma wanna ani jedhu humtuu jiru kanaafuu yoo waaqayyo sinaa eebbisuu sinaa jiraachisu jedhu hamaa irraa sinaa haa qabu waaqayyo ijoollees nu haa guddisu yeroo biraatti dhufnes ilaalla anarraa ragaluun gaa ayyaana bareedaa ayyaana gaarii ayyaana guddaa kana kabajnee baay'ee isinitti gammannaa baay'attaniitu argamuun keessan immoo baay'ee nama gammachiisa kanaafuu baay'umaan asitti argamuun kiyya guyyaa har'aa kana isin gidduutti argamuun kiyya gammachuu guddaatu natti dhagahame kanaafuu waaqayyo isin haa jiraatu ulfaataa jiraadha waaqayyo isin haa eebbisuu ijoollee isin haa guddisuu daa'ima isaa guddisuu abbootis nu haa jiraachisuu biyya keenyas biyya nagaa biyya qabbanaa nu haa taasisu isin jedha ulfaataa jiraadha አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋናም ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በሥጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አድኅኖ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደብሶ ሊቀ ጳጳስ ከመ ይባርክሙ እግዚአብሔር ወእግዚአብሔር ሕዝበከ ወባርክ
መንግሥተ ቀራዮሙ አገልግሎት እስከ ለዓለም። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን፣ ርስትህንም ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን፣ ርስትህንም ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን፣ ርስትህንም ባርክ። ጠብቃችሁ ከዘላለሙ ከፍ ከፍ አድርጋችሁ በአንድ ልጅ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ ዋጃት። ቤዛ የሆናት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ጠብቃት። በንጹሕ ወገንና ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ ማደሪያ ትሆን ዘንድ በዚህች ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን የተቀበላችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ሁሉ ይቅር ይበላችሁ። ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ስለሚሆን ደግሞ አሸናፊ የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ፣ ከሚመጣውም ይጠብቃችሁ። ከዚህ የተሰበሰባችሁ ወንዶችም ሴቶችም ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። በእግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። እግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ እግዚአብሔር ወልድ ቸርነት፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት፣ እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የጻድቃን የሰማዕታት የቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን የምታስተሰርይ ጌታዬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔን ኃጢአት በዚህ የተሰበሰቡትን የአገልጋዮችን ሁሉ ኃጢአት ይቅር በል። በሐሌው በገቢር በነቢብ የተሰራውን ኃጢአት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ይባርካችሁ ቀድሳችሁ ባርኮ ቀድሶ በሰላም በፍቅር በአንድነት ያኑራችሁ። በሰላም አቅፎ ደግፎ ወደ ቤታችሁ ያግባችሁ። በሰላም ግቡ።